Sorkar jela kala kenti hodu senengka kador petrol ka silitar kenang banyo kambun ka khajna na kamenta banyo penlut ha ka jingkhun persya ka klam kabalas nang yo jaka hapeneng jong kanong ba Shillong akan ke lockdown man kiri kadon ke lockdown de nakaliang jongi ka petrol akan kat bangimpat kentiu kador jongka ka poisi nriu po pradengka ngatrai dengi at no sandengka kalau nyau po atengka. But how January ngan siyo to ipi January February kador joko petrol kalong nyau po sandengka sanpo na ya. Te mentah bagi kentiu kataru kabamut ngidang long tang nyau po atengka kamut still kalong reasonable. Nakamta ka petrol nakamta ka diesel nakadaw long pi balengi lele kamni mdei tamangi kiwe ki still ro kile kini namar ba plus ku ko mo pi kajing lut nakaliang ka sarkar ka bajur ba ngihap iya kaban mbansi katukan itu items ba hakaliang ka tax bangim bansi ban ketiu ban ngangis kem bagi pajba jong jela jongi kin pediang ya kini kin appreciate ya kini kajing le namar ba ngikwa komopi ban kombat ya kini kat bala bat ba kajing lut nakaliang sarkar kamde ka ba khniat namar ngimpat tip biru hadu katnus ngi kini ketma kaban kut kanu benai kene ketemakan kut kenrengi kermen skem bangila lesi ba uni uknyang jingpang kumang pibing kontin be ba kanum spread sikiwe kiwe pat daki district